Reka nongere mbasuze kandi mbahe ikaze nshuti bakunzi ba ILC TV, umurongo mugari wagezeho amakuru atandukanye aba yavuzwe mu karere u Rwanda ruhereremo ndetse nano iwacu mu Rwanda. Ibiri kuvugwa mu karere ariko cyane cyane iyo tuvuze mu karere mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tukagaruka ku Rwanda, tukagaruka mu gihugu cy'u Burundi, twumva umutwe wa M23, AFC M23, umutwe urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umutwe urwana uvuga ko uharanira uburenganzira bw'abakongomani bakomeje guhoterwa muri Kongo. Abangaba nabavuga ururimi rw'ikinyarwanda, benshi biganjemo abo mu bwoko bw'abatutsi, abanyamurenge n'abandi. Muri Kongo havugwa imitwe myinshi, hari imitwe isaga 100 cyangwa se inarenga. Imitwe yose izwiho kuba ihungabanya umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ushobora kwibaza ngo kuki umutwe nka M23 usanishwa n'u Rwanda. Nyamara hari indi mitwe irimo nka Mobondo n'undi mutwe ukomeye, no mutwe w'abakongomani bafashe intwaro maze biyemeza kugaba ibitero byabo ku gisirikare cya FARDC. Ahanini abangaba bo mu bwoko bw'abayaka, nta kindi barwanira bo nuko leta cyangwa se bamwe mu bayobozi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babambuye ubutaka. Mu kubwisubiza rero baje kuba bakora uyu mutwe wiyemeje kuba uhangana n'igisirikare cya FARDC n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buyobowe na Antoine Felix Tshisekedi. Aha rero mbere yuko tuza kubisanisha Burundi na Kongo, Jean Pierre Bemba yaje kubagaruka kuri uyu mutwe wa Mobondo. Uyu mutwe rero mu bwoko bw'abayaka, ariko nanone aza kuwuhuza na AFC M23, aho mu magambo bwe yivugiye ngo ibi byose umutekano muke uri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo urashinjwa cyangwa se uterwa inkunga n'uwahoze ayobora iki gihugu, n'umugabo uyoboye iki gihugu imyaka 18. Uyu ni Joseph Kabila, uyu nguyu utakibarizwa ku butaka bwa Kongo. Akenshi wagiye anagaragaza ko umutekano we utameze neza, yaje kuba ahungira mu gihugu cya Zambia. Ibikorwa rero bya AFC M23, Kabila aherutse gutangaza ko muri iki gihugu amahoro adashobora kugaruka mu gihe imitwe irwanya ubutegetsi itabishyize hamwe cyangwa se ngo habeho ibiganiro bya politike. Ndetse yanagaragazaga ko intambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zidateze kuba zakemura ikibazo cy'umutekano mukeya uhari. Uyu mugabo rero yagiye kuba yakomeje kugenda nanone ashinjwa ibijyanye no kuba ari we utera umutwe cyangwa se utera inkunga umutwe wa AFC M23, ariko noneho biravuga ko nawo mu bwoko bwa Mobondo cyangwa se uyu mutwe wa Mobondo bo mu bwoko bwa Yaka bavuga ko barwanira kwigarurira ubutaka bwabo bambuwe na bamwe mu bayobozi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bikavuga rero ko n'ubundi iyi mitwe yose ubiri inyuma ari Joseph Kabila rero ari gushinjwa ibingibi mu gihe u Rwanda narwo rwagiye rushinjwa kenshi kuba inyuma y'intambara z'urudaca zikomeje kuvugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuba u Rwanda rufashwa cyangwa se kuba u Rwanda rufasha umutwe wa M23, ibintu u Rwanda rwakunze guhakana kenshi, ariko n'uyu munsi biracyari mu mitwe y'abakongomani rero nanone birasa nkaho nanone gushyira hamwe kwabo, nubwo bahora bagirwa inama n'ubutegetsi bwa Antoine Felix Tshisekedi, ubutegetsi bwamaze konka, ubutegetsi bwamaze gucengerwa n'icengeramatwara ryo kwanga bo mu bwoko bw'abatutsi, kwanga abanyamurenge n'ibindi. Ibi ni nabyo ariko nanone tugarukaho, aho perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ubwo yahuraga n'abadiplomate muri iki gihugu, ubwe yivugiye ko ibibera mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harimo izi ntambara bidashobora guhagarara bitanyuze mu murongo wa politike. Ariko amagambo avuga n'ibikorwa biratandukanye, cyane cyane ko uyu mugabo asa nk'ufite indimi ebyiri. Aravuga ko ibibera muri Kongo bidashobora kurangizwa n'intambara, nyamara bikavuga ko amaze kohereza abasirikare bagera ku 15,000 mu gihugu cy'u Burundi. Abasirikare rero ngo bagiye kujya mu
gihugu cy'u Burundi kumara iki? Bagiye nako abasirikare baravuga ko bagiye kujya muri Republika Demokarasi ya Kongo gukomeza kugaba ibitero ku mutwe aba basirikare rero biravuga ko boherejwe cyangwa se Evariste nyuma yuko yoherejwe cyangwa se nyuma yuko yagenewe ishimwe rya miliyoni 2 z'amadolari, ndetse na buri musirikari wagombaga kujya kurwanya umutwe wa FCM 23 w'umurundi, uko wari abasirikare 15,000 buri musirikare yagombaga kubahabwa 5,000 by'amadolari ku kwezi. Ibyaje kubabaza bamwe mu gisirikare cy'iki gihugu, baza kuba batishimira ibi byemezo, baza kuba batishimira imyanzuro ubujura bakorerwa, bityo no ku rugamba ndetse Uburundi bwagezeho butegeka abarundi bagiye ku rugamba bavuga ko uzahirahira ashaka kwambuka umugezi wo mu kibaya cya Rusizi azafatwa nk'umwanzi kandi azaraswa. Ibyaje gutuma rero bamwe mu basirikari bo mu gihugu cy'u Burundi bamwe baje kuba bahungira mu bihugu by'abaturanyi, abandi bata urugamba, ndetse ibingibi byo kuba M23 yarakomeje kwigarurira ibice bitandukanye aha muri Kongo ntabwo byaje kuba bishimisha Antoine Felix Tshisekedi. Ababyibuka hari urugendo Evariste Ndayishimiye aherutse gukora i Kinshasa, n'urugendo rwabaye rutunguranye, bivuga ko uyu mugabo yaragiye kwishyuza amafaranga yemerewe na Tshisekedi mu rugamba ari kurwanamo, ariko Tshisekedi n'ubundi amukurira inzira ku murimo, mubwira ko icyajyanye abarundi muri Kongo batigeze barangiza inshingano zabo, bityo atagakwiye kuba yishyuza ibijyanye n'amafaranga yari yaremerewe na Kongo. Muri Kongo rero igihari nuko iki gihugu mu by'ukuri bisa nkaho n'ubundi gikomeje kuba gatogo k'intambara, impamvu nta yindi nuko ibijyanye n'amahoro, ibijyanye n'ibiganiro, inama za SADC, inama za EAC zisa nkaho kuko ntacyo zatanze, ndetse ubutegetsi bwa Antoine Felix Tshisekedi bwo bwanakomeje kugaragaza ko budateze cyangwa se budashobora na rimwe kuzigera bugirana ibiganiro n'umutwe w'iterabwoba wa M23. Aha rero niho abantu benshi bakomeje kugenda bahuza isano ya Antoine Felix Tshisekedi n'isano ya Evariste Ndayishimiye w'Uburundi. Bose icyo bahuriyeho barasa nkaho bose ibere rimwe, bahuriye ku mugambi w'ingengabitekerezo wo kwanga abatutsi, bahuriye ku mugambi wo gucura jenoside yo kurimbura abo mu bwoko bw'abatutsi. Kuko urebye abibasirwa cyane, tugarutse kuri abagize umutwe wa M23 tukagaruka ku yindi mitwe nka Twirwaneho, reka noneho tunagaruke kuri ingingo nanone yaje kuba igarukwaho n'uyu Jean Pierre Bemba. Uyu ni minisitiri w'ubwikorezi muri Republika Demokarasi ya Kongo. Uyu nawe n'umwe mu bakomeje kugenda bagaragaza icengezamatwara ritari ryiza, bagaragaza ko umwanzi wa Republika Demokarasi ya Kongo ari u Rwanda. Ariko saho nyine yaje kugarukira, kuko yaje kuba nanone agaruka muri Republika Demokarasi ya Kongo asobanura neza buryo ki uyu Joseph Kabila uyoboye Kongo imyaka 18 ari inyuma cyangwa se ari mu migambi yo guhungabanya ubutegetsi buriho, ashaka gukora ubutegetsi bwo yasimbuye ariwe Antoine Felix Tshisekedi. Ni mu gihe kandi nanone hari ibindi bikomeje kugaragara nk'ibimenyetso bigaragara ko uyu mugabo n'ubundi atigeze ajya ku butegetsi mu buryo bwiza. Uyu rero Jean Pierre Bemba yaje kuba ashinja Joseph Kabila wamaze guhungira muri Zambia, yaje kuba amushinja kuba ari we nyirabayazana cyangwa se ari we uri inyuma y'ibiri kuvugwa byose, kuba ari we uri inyuma y'ibitero cyangwa se y'iterabwoba y'intambara ziri muri Kongo, kuba ari we mbese agaragaza ko uyu Joseph Kabila ari we AFC M23 atari Colonel Nanga nk'uko byagiye bigenda bitangazwa, cyangwa se abandi barimo ba Bertrand Bisimwa, abangaba bose bari muri ba Colonel Bawili, bose bagize umutwe wa M23. Agaragaza rero ko umuterankunga cyangwa se ubatera inkunga wa mbere ari Joseph Kabila. Icyo rero abikora nuko ngo ashaka kuba yagaruka ku butegetsi, nyuma rero yuko nyine Urundi bwo bwakomeje kugenda
bunagaragaza cyangwa se Evariste Ndayishimiye anagaragaza ko azakora icyo ashoboye cyose cyangwa azakora igishoboka cyose kugira ngo akomeze atere inkunga mushuti we magara Antoine Tshisekedi mu rugamba rwo kurwanya umutwe wa M23. Ni mu gihe M23 kandi nayo ikomeje kuvuga ibyo benshi bakunda kwita mu rurimi rw'igiswahili ngo ni songa mbere, bakomeje kugenda basatira n'ibindi bice bijya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse intego bakavuga ko bifuza ko bafata Uvira mu buryo bwurushye, mu buryo bwuzuye, nyuma yo gufata imijyi irimo nk'umujyi wa Goma, nk'imijyi irimo Bukavu, isantere itahiwe. Bikavuga ko mu gihe baramuka bafashe umujyi wa Uvira, abarundi nabo bakomeza kugenda bahura n'ibibazo bitandukanye, kandi no kwinjira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byakomeza kugorana, cyane cyane ko Uburundi ariho bunyuza igisa nk'ibitoro cyangwa se petrole, ikintu cyakomeje kuvugisha benshi mu gihugu cy'u Burundi, ikintu natekereza ko gishobora kuzaba intandaro y'isenyuka ry'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Uyu rero icyo ashaka kugira ngo abone amahoro, nawe kugira ngo abone amahoro, abone ibyo byose, nuko agomba gushyira imbaraga mu kurwanya umutwe wa M23. Ibiro byaje kuba ubwo yafataga icyemezo n'ubundi cyo kongera ingabo zigomba koherezwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko nanone ukibaza ngo izi ngabo zigiye kurwana mu by'ukuri nyinshi zanatangaje ko zitazi icyo ziri gupfira kuri ubutaka bw'amahanga. Kibaza ngo iyi ntambara y'ahangaha kuko yo muri Kongo izaba irangira gute? Intambara izaba irangira gute mu gihe ibihugu byagakwiye kuba bishakira amahoro, cyangwa se abayobozi bagakwiye kubafata ibyemezo mu gushaka amahoro, aribo basa nkaho bagenda benyegeza umuriro mu bihugu by'abaturanyi, aho bagafashije mu gukemura ibibazo, ahubwo baragenda bongera imbaraga, bongera umuriro, ibishobora gutuma intambara M23 cyangwa se AFC M23 n'indi mitwe nka twirwaneho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irwanya ubutegetsi bwa Antoine Felix Tshisekedi, intambara ishobora kuzakomeza kugenda iba nini kurusha uko abantu bayikeka, na cyane cyane ko abantu kenshi bagiye banavuga ko intambara ishobora kuzageraho ikaba intambara y'akarere kose. Aha rero Jean Pierre Bemba niwe twagarutseho, tuza kuri Joseph Kabila. Inkuru yacu mwumvishemo Jean Pierre Bemba, mwumvamo Joseph Kabila, Antoine Felix Tshisekedi, Evariste Ndayishimiye n'abandi. Uyu rero nyine ni minisitiri w'intebe twakomeje kugenda tugarukaho, wagaragaje ko uyu nguyu Joseph Kabila wayoboye igihugu kuva mu mwaka wa 2001 kugera 2019 nyine ari we uri inyuma y'ibi byose, ariko benshi mu basesenguzi cyangwa se abakurikiranira hafi bakomeje kugenda bibaza ngo ese mu mitwe isaga 100 igaragara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nukubera iki umutwe wa M23 ari wo wibandwaho cyane? Nukubera iki M23 ishinjwa u Rwanda? Nukubera iki Burundi aho gushaka icyahagarika intambara ahubwo burushaho kwenyegeza umwuka utari mwiza? Benshi bakabihuza n'ingengabitekerezo ya Evariste Ndayishimiye, benshi bakabihuza n'ingengabitekerezo ya Antoine Felix Tshisekedi uyoboye Kongo, benshi bakabihuza no kuba aba bagabo bombi bahuriye mu kwanga abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Abangaba barashinjwa iki? Barashinjwa ko ari abatutsi, bikaba biri mu mugambi wo gukomeza gukora jenoside ko mu bwoko bw'abatutsi. Jean Pierre Bemba rero yaje gukomeza agaragaza undi mutwe uteje ikibazo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bitandukanye n'uko abantu benshi bumva umutwe wa M23, ariko Kongo harimo indi mitwe myinshi. Ahangaha twagaruka kuri umutwe witwa Mabondo. Ni umutwe rero ugizwe n'abo mu bwoko bw'abayaka biganje mu majyepfo y'uburengerazuba bwa RDC, batangiye kugaba ibitero ku ngabo za RDC, nabo mu bwoko nyine bw'abatena, harimo nabo mu bwoko bw'abateke muri Kamena 2022.
biturutse ahanini ku makimbirane ashingiye ku butaka bivuga ko bambuwe na bamwe mu bayobozi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibitero bya Mobondo byahungabanyije umutekano w'ibice by'icyaro bya Kinshasa no mu zindi ntara bihana imbibi zirimo Maindombe, Kwilu, Kongo centre ya Kwango, hapfa abaturage babarirwa mu bihumbi n'ibihumbi. Ariko uyu mutwe ntiwakunze kumenyekana nk'uko M23 yakunze kugenda ishinjwa kugira uruhare mu kwica abaturage muri Kongo, ariko siyo yonyine kuko hari indi mitwe nayo yibasira abakongomani cyangwa se yibasira abaturage bamwe bakasiga ubuzima. Ubwo rero Bemba unasanzwe ari umuyobozi mukuru w'ishyaka MRC yaganiraga n'abaturage bo mu mujyi wa Kikwi muri Kwilu hari ku itariki ya 5 nyine Werurwe uyu mwaka. Yavuze ko Kabila ari we uri inyuma y'ibi byose. Yagize